Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da sali kan Joy, tamapandaag paritoke, kastamat kada Andrea kan Kevin. May sa a doktora tinapananda, nabaligi ti operasyon ni Joy. Idinto ta ikatanda pay lang ti benda itiropa ni Kevin. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikatantan ti benda tarupam, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Sapay la kuma, tabaligi, doktora. Masiguradok dayta, Mrs. Awan ka di ti posibilidad na nga agtubo manen titulang, doktora. Kadagiti na operak, awan pa'y mo tinapasama ka kasta, Mrs. Baligi mo't amin. Nasayahat nga rudno kasta, doktora. Selebraran tayo ti panagbalig iti operasyon ti anak ta. Intay mga niti restaurant. Pudno ka di dayta, tasana ko nga agpaluto ka nagiti katulong. Pudno, honey. Ta ipakitag man ka na kayo ti balasa nga kanayon nga umasidag kanyak no mga anak iti aldaw iti restaurant. Babae? Sino a babae? Jonalyn kano tinagan na. Napintas. Ngam saan ko magustuhan ti kababalin na. Sige. Ibagak ka ni Joy tagsagana. Tamapan tayo iti restaurant ako na. Adayta, naikatan ti benda ti rupam, Kevin. Apok! Saanin akas lakurarap nit ti rupam? Agyaman ako na, doktora. Mabayag ka din aglunit ti piglat dagiti dait, doktora. Nalakla ka nga agimbag ti sugat itirwar. Ngam titulang ijay unag, medyo mabayag basit. Kasta ka di, doktora. Liklikan pailaon ti agimot itinadagsen, tapno maliklikan ti madi a mapasamak. Matungpal, doktora. Agyaman ako na ka na kayo. Nabaliwan mo't langan tinalaad alangag. Kan, no nadlaw mo, nalpas mo ten ti facelift ni Lola. Imubing ka mo't, Lola. Ang mga no di na ka mabigbig ni Lolo. Apay ko maadinak mabigbig, kat imubing lang matilangak, tanabawasan ti kunot ret na. Sikakit di tasabalin ti rupam. Naragsaka ko na, Lola. Saan na nakasla kurarap nit ti rupak? Iso nga ita, aggagat kan taawanan ti paglidayam. Masapul nga idauluam anaimbag dagiti agtrabaho iti asyenda tayo. Ikarik, Lola. Ngam saan pa'y nga ita, ta saan pa'y mat-anaan-anay na imbagan ti operasyon ko? Wen, saan kumat nga imbaga nga ita? Agawitan, ta ijay hasyenda ka nga agpaimbag. Kunan ni doktora, umay tanto ipa-check up no adda parikot. Sino kayo? Tao mo nagkayulatan iti balay may. Ay bastos kayo Agtatakaw kayo kaday. Ha? Ni Lolo mo. Da kami ka ni Lola na gitawoy. Anya, ay agtal na kaman. Kat nun alaad ti apukok. Kain kurat-rat matiropa ti asawak. Ay, da kami da ito'y, Pedro. Nagparitoke ni Kevin. Ken nagpa-facelift takmat. Anya, pinabaliwan yo tilangayo. Kasano no inton sumaklang kayo kaniapaw. Kat di na kayo mabigbig. Ngalabas mo't daytan, Lolo. Unay ta sana mabigbigan. Katuan tas abali matan tilangayo. Da kami mo't lang dayti, Lolo. Ah, Nagparitoke kami lang, mat. Ni James ti sumungan, kat ada kakadwana. Di babae,
Kasla da nakakit-kitakan ko na. Ngam saan kon amalagi. Pagtugawan tayo ka di, Daddy, Mami. Siya ti agpili, iha. Adda na ka diso aminubok, itiday jalan ni saan. Pamilya Ijay na tayo. gayam dagita. Sige. Kamay kayo. Ti babae. Sa dino ti nakakitakan ko na. Saan nagpadlaw dito eh. Kit-kita atlat tayo da. Da kayo siya, Gordon. Tayo nakbit iti CR. Daddy, Mami. Sige. Napanit si CR. Surutot man. Excuse me, miss. Nagkita ta ka din? Ti babae anang uyaw ka nang ibabain kanyak. Di na nga ta mabigbig. Sabali nga minan tilanga. Hoy, kasasao ka. Apay anay ko lang ka nakakita kanya. Gapo ka di ta napintasa. Ha? Napintas ti tao. No nasaya at ti kababalin na. Nakakita ak ngaminan kan ka. Apay adyak malagip. Saan ko nga mo? Amangan no kaing ingas ko lang tinakitam. Kasta nga ta? Imposible asi ka idi tinakitak. Naglaad ngamin idi dayjay a babae. Kitain nyo tiri mo rin banyo. Iso ti babae anang lais kanya. Gapo iti kinalaad ko. Ni Jonalyn Dayjay. Isukat di tinang lais kan ka, iha. Uwan daddy. Iso dayjay. Nabainanak pa'y idi. Ta kinatawaan dakdag iti daduma at tao dito yung restaurant. Hala, bayan yon. Napalabas ang dayjaya. Awanan ti mang katawakan ka ita, iha. Uwan mami. Sapay ko ma. Tadi na mapadasan mat ti makatawaan akas kanyak idi. Ala, mangantayo kit din, tani. Inyegdan, dagiti order tayo. Apay aming mingmingan tak, Lolo. Natairak ka din? Si kaayan ni Kevin nga apo ko. Kasla kurarap nit mat idi ni Kevin. Nalipatan nyo ka din ang narito kiti Ropag? Lolo, naragsakak unay ita. Taawanan ti mang katawa kanyak. Ngam saan pulos ang mailibak. Akas la kurarap nit idi ti Ropa ambaraw. Saan ton amay palagip? Taimbelen ko aminen aladawan ko idi, Lolo. Ha? Amin nga day ti gallery ti cellphone ko. Indilit ko aminen. Ha? Hey, santo pulos ang malipatan. Wano mailimag ti sigud aropam kunak tumat apaw. Anya day tapupuuram, ladawan samet. Amin adaan aladawan nga ayan tinala dalangak. Pinuura ko, Lola. Apay apinuuram, Barok. Awanan ti pakalaglagipan iti kinaubing mo. Tiyak kayat alagipan, Lola. Masapol nga ikupin ko amin na iti lipat ti kinalaad ko idi. Apay ngamin akaguram ti sigud alangham. Sayang dagiti ladawan a pinuuram. Saan ko sayangan kinapalabas ko? No nalaad tumutla ang tilangak ijay, Lola. Anya ka di day tain nalam ijay nagpuuran ni Kevin. Apay akas laladawan dagiti napuuran. Pinuuran na amin adaan aladawan na. Tadi na kanukayat alagipan ti kinalaad na. Iti kaanuman. Santo pulos ang malipatan tinapalabas. Apay kuma asaan amalipatan no kayat alipatan. Saan ko naktumat? At dalat tapasamak ang mga palagip. Wano mga panaknag. Jakman amukan ka. Ah, At daayamat kasta. Anya ti isamam di tasango ti sarming apo. Ay, nilola mo ito. Maragsakan akon asumangoy ti sarming. Saan na nakas ide ang makapadismaya ti agsarming. Ay na, maragsakan akmat.
Ta saan kan analiday akas idi. Ita saan kan amabain asumango iti balasang. Addan ipanakkel mo alangam. Pudno ray ta, Lola. Amangan no madamdamak at addan ka ayan-ayat ko. O nayan, tanagpanakkel pa ito'y guwapo nga apokok. Gwapo pa'y gaya man, ha? Nagmayat ka tadengganan na itabalikas sa gwapo. First time in history amang nagkurita. Kay kayat mo mat. Permia, kakaiso na panang raam daytan. Saan na panang lais? Agbalin kan samot ten anapanakkel. Uray tapod no ang ataera kon, Lola. Saan na nakas idi amakat katawaan? Hello? Sino da ito ay? Anya? Maururam ti pasdek kunam? Anya? Imawag kayo ka din iti bumbero. O sige, tama pa na kisjay tamat lang. Bye. Sino ti mawag? Tapos na madandanagan ka. Jay kano annex nga abangan ti lending. Maururam. Maururam! Ne, apay! At da kano nag-spark a wire ti kuryente. Ang mga no faulty wiring. Ada nga ta bombero ni Jay. At da kanon, natrap kano dagiti dumang empleyado. Di na pa'y kano nakarwar. Ay, Diyos sama na nga asi. Ay, kaasi damot nga ron no gasta. Huwag nga rod, barang isalakan ida dagiti nagresponde a bombero. Naimbaglakit din. Tanairwarda dagiti empleyado a natrap kano iti lending institution. Si bibiyag da ka di pa'y, Lola. Wen, ngam nauram kano ti daduma aparte ti bagida. Jay kano may sakat na tinagan iti sumsumgad akayo kan plywood. Nurupan natin natinagan. Sigurado alumaad. Masapol ang maritoke. Ay, saan akas ka rin ti agparitoke no awan dakkel agatad. Sa bagay, dakkel agatad ti maaramat no agparitoke. No gagangay laeng nga empleyado, saan akas ka rin ang makapagparitoke. No napanglaw tayo, awan namnama ang nagbaliw kilangak. Intaray day di ospital dagiti biktima ti uram. Kasimot ni Jonalyn, isulakit di nauram ti rupa na. Ti babae anang lais kanyak, Daddy? Weniha, idi natin nagkano ti bobida, sumsumgad ti plywood. Napandagan ni Jonalyn, iso ang nauram ti rupa na. Saan kumat nga inlunod? Ngam, apay akasla na tungpal jay kunak. Asapay kuma, tadi na mapadasan ti makatawaan. Naira nala siguro tinapasamak, iha. No ada kwarta na akat, agparitoke mat. Kwarta ti parikot. Dandan di na pa'y mabayadan ti kinan na idi iti restaurant. Tako na asyak ti mang bayad. Iso asaan arumbang apagtangsit ti kinapintas, nga insagot ti Diyos. Miss, awan ka di ti kadwam di tilamisahan? Awan, mabalinta ti agsye. Tagpada tamot a parokyano ti restaurant. Nag-order ka ka din? San pa'y? Napanin nala jay crew ti minubok. Oh, dito yak mat nga rola. Taurayan ta ti menubok. Amangan no agpada tapay iti order. Siyak ni Kevin. Mabalin ka di mo ta maamuan ti madaydayaw anagan ti napintas. Akasangsangok ita abalasang. Napintas? Itaman pa nga damang ibagaan napintasa. Naragsakit ati anak ko nga agrubrubuan, ama pa nagtrabaho. Ada ka di rumbang nga maamuak. Ni Mami mat. Mayat lang amin tiriknak, itinangag ko abalikas anapintas. Ada ka din nangibaga, anapintas ka, iha? Iti restaurant, Mami. Ada na taer anang ibaga anapintasa. Sa balit sa dayta, iha.
Napintas ko na lang, mat mami. Dayjay laang abalikas kat naparagsak na. Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Italaan nga damang isagot kanyak, iti kastoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawa sa napauluan. Retoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.